Bone ndoto sabe president. Ekitali kingaki cyo batabanga mutuma abasikali ko bwata abantu. Nabona ari ose ikateri obwata. Kawuse roleso saletie oros. Kenya to bwata ba permanent secretary to gorga principal secretaries. Amisini namo 51. Abajenizi ewako matainga butaba antaba chora aba minister aba PS aba ke kya ministry je 22 mbo bako mate ikine ndo nangara ngiye pressman ataba na butira banta bono go ke new expenses che serikali na hakeiri ji principal secretary chabira 22 abana bako mate ngadiga ko beka kuliria abasani chigasi beke mikakati intu abana batu asomire tonyale chigasi erega ganga basani bose baboli chikora arosie birogo binde bikoro abakas ari atoligi politician which otoy biro abana bali bakani ekinege ndo yo kare gote na mambi ataba ngeke na kanire ebirogo biri na rusirio chibesa chiatokire chikorera abantu magendere na ndo ndata tungaina nga wono nye tax terigo chikomentu magendere terigo chikobo epare yaga chikoruga magombo baka amabuko ne tajeri alengo chipara cha vekru account ya no enda bora ko 62 kilometers ochukua meti tomanga mata ingekuwa meti why abana bate ngobo kurumi wabuchire serikali bwana William Ruto hakuna mtu mwingine atatatua shida ya fisadi ni wewe mwenyewe. Abantu bamintoka akiboli ngakyo ko bekenza ya 3 million pensa 3 million iza to boliense ngakyo ko bekenza ya 3 million ense ya abantu bachane kete kabiri ege goro to como ndako ege goro to kia mi elfu 350 ege goro to boli era babune yende ngera ta ko beke goro kia 350 Omo chibi. O chiwa sairen. How? Ngekyo ta gechi abana. Wono ni nchesa ko le binde binyomba abana balenja. Mba ngomole. Mba ngomole. Wono ni bibi ndo ba de president nga. Tiga poro kia machaya. Woche sa abantu batabwa tikende bakoti.